Reka tubashimire abakunzi ba Nexus TV aho muherereye hose. Icyo umuntu yavuga nuko mu by'ukuri twifuza kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho right now. Ese byifashe bite i Goma, byifashe bite mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru, byifashe bite kandi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu, aho umuntu yavuga ko naho ari muri zone y'intambara. Mu by'ukuri hakomeje kugenda humvikana ibisasu nubwo hifashishijwe Sky Dragon 50, niko amakuru abivuga kandi abigaragaza. N'ubwirinzi bw'u Rwanda nizo bita anti-ballistic missile barasa ziga detectinga cyangwa se detectinga bitewe n'agace ziherereyemo, zikadetectinga ibisasu bishobora kuba byaturuka hakurya, bikabasha kubineutralizinga cyangwa se kubiburizamo bikiri mu kirere. Mu by'ukuri ni ibintu byavuzwe kenshi ko ubuhanga cyangwa se ubu buhanga bwatunganijwe n'Abashinwa mu myaka ya za 2012, ko muri 2014 u Rwanda ruri mu bakiriya ba mbere baguze kuri izi anti-ballistic missile zitwa Sky Dragon 50. Ni amakuru amaze igihe kirekire, wumva imyaka irarenga 10 bivuzwe ko u Rwanda rwamaze kwibikaho Sky Dragon 50. Abantu benshi bagiye bibaza bati se mu by'ukuri u Rwanda bimeze bite, kuki rwaguze guhera muri iyo myaka yose, rwaguze ubwirinzi buri kuri urwo rwego? Ko mu by'ukuri nimba nakurikiranye neza amakuru, ntago ari ibintu bihagaze amafaranga makeya. Ni project ushatse nko kugura ntuzimwe ushobora kugutwara amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Niba nabikurikiranye neza ashobora kubagera muri miliyoni 150 ku ntuzimwe, icyo bakita nk'imodoka imwe ishobora kuba yasapotinga muri ubwo buryo. So igihari rero right now muri aka kanya, icyo umuntu yavuga ko u Rwanda rwakomeje kugira ibisasu byagiye biza rukabineutralizinga, nubwo hari byagiye binyura birumvikana mu myanya wenda imwe n'imwe bikagwa mu Rwanda, ari nabyo byavuyemo nk'uko ejo Brigadier General Ronald Rwivanga yabitangaje, byavuyemo impfu z'abantu bagera kuri 5 baguye i Rubavu bitewe n'ibyo bisasu bacitse bikeya, ndetse hakagira n'abandi bantu bakomereka bagera muri 35. Ntago ari ibisasu rero byaje gutyo gusa ngo bihagarare, n'ubundi byakomeje kugenda biza, ariko u Rwanda rugakomeza gukora iyo bwabaga kugira ngo bya bisasu biri kugenda bituruka hakurya bitaza kuza kugira ibyo byangiza biri hejuru. Ibi rero nabyo byavuyemo ko umubare munini w'abantu batuye muri biriya bice n'ubundi nabo bamwe bagumye mu mazu, abandi ugasanga bagiye batega bakajya hakurya gatoya inyuma gatoya aho bitegereye cyane umupaka, mu rwego rwo kwirinda. Amashuri ejo yarafunze, binumvikana ko rwose byange bikunde uyu munsi hari i Rubavu ahegereye cyane mu mupaka, n'ubundi ntago abantu bakomeza kwiga, kuko nubwo intambara yabaye nk'ihagarara gato hafi y'umupaka mu masaha y'umugoroba, ariko muri iki gitondo amakuru dufite nuko byaramutse n'ubundi ari kwa kundi, ibisasu birimo birumvikana ari byinshi. Ibintu umuntu yavuga ko mu by'ukuri birumvikana, ntago intambara ari ikintu kiba cyoroshye, ntago ari ukuvuga ngo ntago ari umwana muba murwanye cyangwa se kuvuga ngo ni umuntu ugize gute. Buri muntu wese afite imbunda hariya, yaba iyo FARDC ifashwa na FDLR, yaba ndetse na M23. Umuntu yavuga ko ihanganiye nk'uko ikomeje kubitangaza ubutaka ndetse n'imiryango yabo, kugira ngo barebe ko babasubiza mu bice byabo. Bamwe barahunze ndetse n'umutekano uboneke w'igihe kirambye. Tukiri aho ngaho, uyu munsi umuvugizi wa M23 mu masaha make yaganiriye na BBC, atangaza ko mu by'ukuri icyo bahoze basaba guhera muri 2009 ari uko bakumvwa, bakaba ibyo basaba byashyirwa mu bikorwa, ariko ayo masezerano kuva n'icyo gihe cyose atigeze yubahirizwa, atigeze ashyirwa mu bikorwa. Ndetse mu nyuma muri 2012 nabwo bakomeza kubisaba, ariko
ntibyakunda, ibyemejwe negociation ziri hagati ntizakunda. Yatangaje ko mu by'ukuri muri 2019 ubwo Kisekedi yaragiyeho bavuze bati buriya mu by'ukuri ubwo aje asimbuye Kabila akaba ari mu ishyaka rya opposition, noneho ibintu bigiye kujya ku murongo, ndetse banagirana ibiganiro. Kisekedi abatumizaho mu 2019 baragenda bamara amezi n'amezi bategereje ko bazaganira n'uwo mugabo na Perezida Kisekedi, ariko ntibyabasha gukunda, ntibigeze baganira. Ibintu bavuga ko bitabashije kugenda neza nk'uko babyifuzaga, ndetse anagaragaza yuko iyi ntambara irimo iraba uyu munsi yatewe nawe babasanze mu birunga aho bari bakambitse bategereje kugira ngo iyo imishyikirano cyangwa se ibyo biganiro bibashe kuba byakunda, akajya kubarasa. Guhera ubwo ubu nabo batangira noneho bagira bate birwanaho, noneho intambara iza kuza gushyuha kuko muri 2022. Yagarutse kandi ku kijyanye no kuvuga ko abantu bakomeza imiryango mpuzamahanga ikomeza kugenda isoza raporo zigaragaza ko u Rwanda rwaba rusapotinga M23 cyangwa se M23. Undi nawe abihakana yivuye inyuma, aravuga ati mu by'ukuri ntabwo dufashwa n'u Rwanda, ati icyo u Rwanda rudufashije nuko mu by'ukuri iyo duteye duturutse mu nguni ku mupaka umuntu yerekeza za Goma, tuba twizeye yuko nta muntu uri buturase, kuko ntabwo u Rwanda ari abanzi, ntabwo u Rwanda duteganya kuza kwivanga muri bya bintu biri aho hakurya. Mu by'ukuri birumvikana. Uyu munsi rero hanategerejwe, uyu munsi umuntu yavuga ko mu makuru agezweho cyangwa se amakuru ajyanye n'ubundi n'intambara iri kubera muri Goma, hitezwe inama iza kuza guhuza abakuru b'ibihugu byo mu karere biga ku bijyanye n'umutekano uri hariya mu burasirazuba bwa Kongo, uretse ko Kisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yamaze gutangaza ko we adashobora kwitabira ataza kuza kwitabira ibyo biganiro. Ni ibiganiro kandi byatumijweho na Perezida William Ruto, niwe ubu ngubu uyoboye Afurika y'Iburasirazuba, ariko mu by'ukuri Perezida Kisekedi atangaza ko bitabasha gukunda ko yakwitabira. Ubwo turaza kuza kuba tubabwira ikiza kuza kuvamo. Igihari kindi ni uko kugeza ubu ngubu Perezida Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yaganiriye na Perezida Kagame. Ibiganiro byabo bikaba byibanze ku birebana n'umutekano muke n'ubundi uri mu burasirazuba bwa Kongo. Ni umutekano buri gihe ushobora kwibaza niyo mpamvu yenda ituma buri gihe Perezida Kagame wenda ashobora kuba wenda yaganira na Ramaphosa ko icyo kintu mu buryo wenda buri direct bwihuse, ibintu byumvikana kuko ni ibintu biri kubera ku mupaka w'u Rwanda kandi biba biteje inkeke. Urumva abaturage batangiye kugenda bamwe basubira inyuma kandi bari mu Rwanda bakajya gukambika gatoya cyangwa se bagahungira gatoya mu bindi bice, ariko igihari kandi nanone ukumva bamwe bapfuye abandi barakomereka. Birumvikana ko ni ikintu kiba gihangayikishije yaba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'akarere muri rusange. Rero mu kiganiro bagiranye nk'uko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga za Perezidansi ya Afurika y'Epfo, ni uko ikiganiro bagiranye kibanze n'ubundi nk'uko tubivuze ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, ariko by'umwihariko noneho ikiganiro cyabo kigeza ku kuvuga ati hakabayeho ibiganiro, ntabwo igisubizo ari intambara, reka twitege ibiza wenda gukomeza kugenda biza mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi. Ikindi umuntu yavuga ni uko ubu Afurika y'Epfo tuvugaho yamaze gupfusha abandi basirikare. Nyuma y'abasirikare hapfuye abasirikare 3 nk'uko byatangajwe, ariko noneho hiyongeraho n'undi wa 4 wari wakomeretse mu mirwano yo kuwa 4 n'ubundi icyumweru gishize. Icyo umuntu yavuga ni uko ubu none ahangaha tuvugana nijoro hagiye hasohoka amavideo agaragaza ibisasu biremereye byisukiranyaga byavaga ku kibuga cya Goma cy'indege, noneho biterwa ku musozi n'ubundi uri hejuru wa Mount Goma. Ntabwo umuntu wenda yahita amenya ngo ese ni bande bari barimo barasa ibisasu, ariko mu by'ukuri igihari ni uko ibyo bintu byabaye kandi niko byagenze. Igihari nanone kandi umuntu atasoza atavuzeho atagarutseho nuko mu by'ukuri hariya intambara irimo iraba ubu ngubu. Umuntu ashobora kwibaza ati se kejo M23 yari yavuze ko yafashe Goma, bimeze bite intambara noneho byagenze bite? Birumvikana nkuko twabigarutseho cyangwa se tubivuga, ntago abasirikare ba FARDC bose bahita bumvira rimwe. Noneho kandi MONUSCO
nk'uko byagaragajwe nuko ejo ibyo yari yasabwe atari byo yakoze. Ni ukuvuga ngo MONUSCO hari ikibuga M23 yari yatanze iravuga iti ahangaha niho abasirikare ba FARDC bifuza kuba bashyira intwaro hasi baza kuza kugenda bakirirwa, ariko mu nyuma ntibyaza kuza gukunda kubera ko bagiyeyo batanga ibikoresho bari bahaye uburenganzira MONUSCO kari abasirikare ba MONUSCO kari bo baza gusa kwakira abo basirikare yaba bavuye muri za Wazalendo, FDLR, FARDC n'abandi bari barimo barwanira hariya, abo bakiriye babambura intwaro birumvikana n'imyambaro, ariko mu nyuma y'uko abakozi ba MONUSCO nk'uko amakuru aturuka hariya abitangaza bamaze kwambuka baza mu Rwanda harimo saa tanu, noneho bya bikoresho abasirikare ba MONUSCO bongera kubisubiza za Wazalendo, FARDC na FDLR, aribyo byongeye kongera gutiza umurindi cyane intambara hariya muri Goma. Ariko nanone ku rundi ruhande abasirikare bo bagiye bakomeje kugenda bafatwa ari benshi ba FARDC bakayamanika, bamwe bemererwa kuba bakrosinga bagaca mu Kivu bakamanuka bakajya muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo ni muri za Bukavu, akaba ariho bashobora kujya gukomereza muri rusange. So igihe rero none ahangaha umuntu yavuga nuko mu by'ukuri ibyo kwitegwa ni byinshi, kwitegwa ko amasasu arakomeza kuvuga, ibisasu birakomeza kwisukiranya ari byinshi, kuko urumva ko niba hari MONUSCO ku ruhande rumwe irizerwa na M23, ariko ibyo bayizeho ntibibasha gukunda ko nk'uko amasezerano abivuga ya FARDC na MONUSCO, niba twabikurikiranye neza, avuga ko MONUSCO igomba gufasha FARDC mu bijyanye no kugarura umutekano hariya, ariko birumvikana niba M23 nabo ni abasirikare ni abaturage ba hariya, numvaga wenda mu by'ukuri habaho imikoranire cyangwa se diplomasi yagakwiye kubikurikizwa ibyo M23 yasabye MONUSCO bitagoranye, kugira ngo abaturage badakomeza kwadikirira bikaba byabasha gushyirwa mu bikorwa. So turabashimiye rero kandi turabakunda, dukomeje kubifuriza ibyiza, turakomeza kugenda tubaha amakuru atandukanye yaba ibiri kubera i Goma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabashimiye, murakoze.